Sakantikon yang ni ketalgapa video naram saksuar pengenang dal April ni kolkar pri tarik skubersal tau ya thamwal ni bako anga kandake breaking cover dake mana namen hitong gapa namen tenggapa cover mengsako yang ni video rabainga anga video live ko ngati mengna taki mengna ya ko wiatna ni mengna chanchacham dan debang ni video nami mansan quality dong sangza inga video live ka ngode nami nam sangza ani gaman anda ka bo bostong inga ni gaman anga video kon kandaki thariatinga talan chang india ni politics so nami mansan ongnam gapa khobor mangsa donga chini india ni politics so ongronga yara aron chang khnaronga dal dengthang mansa namen dengapa namen hitong-gapa khobor mangsarong ujok Delhi ni namen mangsang manggama koman gapa anti corruption ni mengna namen mansan popular onggapa party Aam Aadmi Party AAP ya Aam Aadmi Party ni saksni mansa Rajya Sabha ni MP BJP on apna dawatam chipak katham baji ni jaman chipak wiatani ko takaha unoni khangkhang dalo anjing India ni tentang news channel rango ba khobor rango YouTube channel rango ya khoboran gapchupai jok aro gapchupna bakra maina ya khobor chonare ma bongja namme mansan ayam non plagapa maina Aam Aadmi Party Delhi o tram gatamang ongnam bule sorkari ko rakapa dao Punjab po sorkari ko rakinga aro ya katal gapa party rangoni anti corruption na aro public rangna concern ko donimana kham khani bidango mengsing menggama ko naksinga ko mangapa party ongacham aro Arvind Kejriwal ko chief minister sanongjan deba prime minister ni bimango ko India ni public mandira chanchina abachingacham aro niatna ba abachingacham anda ko ba khaket ko ba bibi ko ba andang ko onat ko ba bamat kapa anda kapa mande ko India ni prime minister onga chaute sako watken kapa kata kimangna manderang ni giskona chanchani rangba nabana abachinga hasam aro ya party ram de ya party balgri jawa aro ram de ya party mamu takiba bigru jawan kapa khatharangba dongachum andeba dalo thangatak jagok manpla gata ya Aam Aadmi Party ni Rajya Sabha ni MP saksni mansa bak kathamoni bakni thangatak BJP na napna wiatani ko khnawara angan thang mansa ba jagok manpuljok aro bebira nan amangja takpuljok even anga angni video Raghav Chatani ka mande misal bani khandake wiatas Raghav Chatako Rajya Sabha ni deputy leader onga oni ko galani jamanone Raghav Chatate kusyong giza biasuk sak gri dongi ngacham aro biko adita dengtang YouTube rango channel rango de ya BJP na ribagan man napken man gapa kata ko ba pangin sengdua nirang adong ngacham tau bian bibi tau Raghav Chata sanongjan deba Raghav Chata paksana gamak mang saksni MP BJP o tanggatak napna wiatani ko khnawara ayaw nan puljok anga wamang ni bimang ko ba kandaki aga napna kata nang nakinga aw sagapa naksengapa so wan Raghav Chata onga Raghav Chata namen dambe gapa MP onga Aam Aadmi Party ni dalgapa balsichi bongara Aam Aadmi Party na somai ko nahani mana biaga ninga bini bisong sakatam da shumakang pai mengna press conference takin bo wiatani ko andak matango yakatram ko Raghav Chata antang ba ganinga bibinanga video ko natsainga maina copyright claim na sumsakna nangani gaman anga video ko do natsainga pani gaman namen dambe gapa nakseng gapa saksa Aam Aadmi Party ni dal gapa aro Rajya Sabha ni MP ongacham now bin baksana gapan saktok jadi ke Ashok Mittal Sandeep Pathak
Rajendra Gupta aro un baksana Swati Maliwal yasa Swati Maliwal de belsi gama kongnam ple riang pa hazal kane holgruk ponga belsi gama kongnam ple party ni ngone ngkani rang baksa sa donga de dungaya cham bikode BJP onar yangen ni mangna bikoba chanchia de dongja chamman deba ngkani rang baksa bia party o donginga cham aro un baksana Harbhajan Singh aro Bikramjit Sane yamang gamak saksne talo BJP o napaha napna wiyataha yamang ni BJP o napani bidango tentang komen rang dongo skangapa Aam Aadmi Party ni gata Sanjay Singh de aganenga BJP ko matnanginga BJP Lotus operation ko jakalimangna yachini MP rangko wamang antangona kamakhenate aro wamangko ED CBI takapachi khenate jajringate kentengate dagrange mangna ar mangahan ninga bakatha dongenga press conference so yako Sanjay Singh antang bagana ha aro nagriba Arvind Kejriwal antang ba aganenga dengtang operation Lotus ko takimangna ED CBI dengtang cholrangko rainba dagrangi khenate chingni MP rangko wamang ar mangaha bawandagi antango join katanin gaba katarang dongenga andeba Aam Aadmi Party na agreba gapan party ni gitaba yako adita komen ka gabarang donga ongsomate congress ni dalgabarangoni Delhi ni saksa congress ni dalgaba spokesperson aro nagreba Punjab ni congress party ni president yamangba namen matnange aganinga Aam Aadmi Party BJP ni B team monga aro panglan kumonge nangrami kamka ani mangna namen singawiya yarangko namen sakimaninga nin gabakoba namen matnangenga aro yasanongja mkangche Punjab po bibin sorkari reking antibaya Punjab ni MLA rang ada changsanon sakso prisotponga dakimana BJP na napkopang na ba donganin gaba katarangko ba aganinga ane man yanda kaba katarangko ba matnangi aganinga deba ya katarang balitana kengkeng kake tonggen agana gata manja saksa Aam Aadmi Party ni spokesperson Priyanka ni agana ni gata de ragap chata aro saktok kemakmang saksini chingi MP BJP na napani gaman singa Aam Aadmi Party bonai gano kya de ongja bisonggota dakapa chingwa banga chansoki ja dalgaparang donga Aam Aadmi Party onkhangapa sol birong chak Aam Aadmi Party onggaparang donga nimana aganenga yani gaman ansang makangchi namerike ma syanggen nemani ya khoborang namen ayaon manpulga pongenga Deepak Sharma bini dawatam chipak ni YouTube po bini parakata ni gatade tau biya godi media ni katarang ko raimana aganinga yasa nongja Aam Aadmi Party ni daw bangki dongkhuing pa MP rangba Sanjay Singh na agrete gamakan ribagen BJP na napken gapa katako ba janapinga daw Rajya Sabha o sakatam donging ko Rajya Sabha o sakchkang MP donga gamakmang Aam Aadmi Party ni daw bangki donging gapa sakatam donga saksini di daw riba daw sakani riba kugen andeba Sanjay Singh Aam Aadmi Party o dongkamgen una agriba Lok Sabha ba sakatam Aam Aadmi Party ni MP donga ani gaman wamang bari bagen saksasan dongrkaigen Sanjay Singh san dongrkaigen Aam Aadmi Party ote nin gapa kataba donginga andeba ya katarang kake tongani dan sangra sangna gata manjan deba somairang ko ba gangen jamanan sang uyang na donga ani gaman ya khobor ko angana simangna raba ya nan singni India ni politics so ongrong gapa ongnam gapa khoboran nonga jansia kanal salni bako ba yani bidango salkamakan bangbata mainstream social media rango godi media rango bangaon dengdo takimana agan kugen dalan debate rang bangin abatsinginga yani bidango ani gaman ansang kanal tamni bako ba mai takaba update tonga yarangni bidango anga update ko napken yani gisebon dengtang mansa ansang India mang napchap kapa panangi kapa khoboran
Amerikani naksengpa President Donald Trump ansang India ko norokta wanin gaba matnanggapa khathana aditan jingjenganirang aro yanaba agan gerkanirang onginga baditana kengkeng ya khatharang banuna sokangget aro dengta mansa President Donald Trump yako maina mansa agani galjok wijajok mai intention mai maksongani mansa agana deba jebongbo aida knal sani gisepo yarang rongthal batna bagana unigaman nanga knal sani bako mangenche mode yani bidango update ko natken una agriba dengta mansa Iran aro Amerikani gisepo takrkani ongthaigen anin gapa khatha koba knainga aro dengta mansa Amerika songan yana aramdagani ko abachingen bawanaki eteka chingen nin gaba khatha batunginga una agriba dengta mansa Israel ni Lebanon ko sadrapani bidangoba aditan jingjingani rang onginga bibin ceasefire ko anti tamunara dua tahan gapa khatha batunginga andibanda gapa khatharang tonggen chemo omangba andiba dengtang mansa sadrapani rang de chochangjenga nin gapa khatharang batunginga banuna sokanggen ya khatharang agana gata mansa diba dengduani rang de batar krakinga una agriba gapan koborang ba dongacham deba knal salni bako anga bangki koborang ko update ona taigan sakantini ni swengani gaman mathela sakanti baksono ko bisolong china anchingni India song anchingni achika song makang chi tomtom china aro thangbang china sakanti kon pulsatai mathela